Životinje sa farme. Zdravo mali drugari! Danas ćemo da pričamo o jednoj životinji koja se zove kokoška. Hajdemo zajedno. Kokoška. Tako je. A kako se kokoška čuje? Hajde da poslušamo. Ovo je kokoška, ptica koju najčešće srećemo na farmi i u dvorištima. Kokoške su prekrivene perjem koje može biti brown, belo, crno ili šareno. Mama kokoška se zove kokoška ili koka. Tata se zove petao. Petao je veći, ima sjajnije perje i on je taj koji nas budi svojim kukurikanjem. Mala beba se zove pile. Kokoška je izuzetno korisna jer nam daje jaja i meso. Šta kokoška jede? Kokoške su svaštojedi. Obožavaju da kljucaju zrna, kukuruz, pšenicu, ali njihova prava zabava je kopanje po zemlji da traže crviće, insekte i sitne puževe. Voli da grickaju travu i razno zelje. Gde kokoška živi? Kokoške žive na farmama i u dvorištima, u posebnoj kućici koja se zove kokošinjac. U njemu se nalazi gnezda, to jest mesta gde kokoške polažu jaja. Svinja. Hajdemo zajedno. Svinja. Tako je. A kako se svinja čuje? Hajde da poslušamo. Ovo je svinja. Inteligentna, punačka životinja sa kratkim nogama, velikom glavom i karakterističnom njuškom. Svinje su prekrivene grubom, kratkom dlakom. Rep im je često mali i uvijen u krug. Svinje koriste svoju njušku da bi rile po zemlji tražeći hranu. Poznate su po tome što su veoma pametne i društvene. Mama svinja se zove krmača. Tata svinja se zove vepar. Beba svinja se zove prase. Svinja nam je korisna jer nam daje meso. Šta svinja jede? Svinje su svaštojedi, što znači da jedu skoro sve. One su na neki način čistači farme. Jedu zrnevlje, travu, ali i ostatke povrća i voća, korenje koje nađu u zemlji, pa čak i male insekte. Farmeri ih hrane posebnim smesama žitarica koje se zovu prekrupa. Najvažnije je da jedu puno i da imaju dovoljno vode. Gde svinja živi? Svinje žive na farmi, u kućicama koje se zovu svinjci ili obori. Svinjac je natkriveno sklonište, a ispred njega se obično nalazi dvorište u kojem svinje mogu da riju. Iako mnogi misle da su prljave, svinje se u stvari valjaju u blatu da bi se ohladile kad im je vruće i da bi se zaštitile od sunca. Magarac. Hoćemo zajedno? Magarac. Tako je. A kako se magarac čuje? Hajde da poslušamo. Magarac je izuzetno snažna i uporna životinja. Oni liče na manje konje, ali su obično sivkaste ili brown boje. Imaju relativno veliku glavu i duge šiljaste uši koje stalno pomeraju. Magarac je poznat po svom karakterističnom glasnom oglašavanju koje se zove njakanje. Mama magarac se zove magarica. Tata magarac se zove magarac, a beba magarac se zove ždrebe, kao i beba konj. Magarci su veoma izdržljivi i vekovima su pomagali ljudima da nose teške stvari po planinama i teškim putevima. Šta magarac jede? Kao i većina životinja na farmi, i magarac je biljojed. Oni nisu pretjerano izbirljivi. Jedu travu, ali se lako snalazi sa grubljom hranom kao što su grančice, suva trava ili korov. Vole i seno i ponekad im farmeri daju malo žitarica. Zbog toga što su skromni u ishrani, lako se prilagođavaju raznim okruženjima. Gde magarac živi? Magarci su veoma izdržljivi na suvu i vruću klimu i često se mogu vidjeti na pašnjacima i strmim brdskim terenima. Slično konjima, na farmi borave u štali ili jednostavno u skloništima kada je vreme loše. Magarci su društvene životinje i najsrećniji su kada su u blizini drugih magaraca, konja ili ovaca. Ćao drugari,
Hajde da danas pričamo o jednoj posebnoj ptici. U pitanju je paun. Paun je jedna od najprepoznatljivijih ptica na svijetu. Pripada porodici fazana, a poreklom je iz Azije. Postoje paunovi različitih boje. Pored uobičajenih postoji beli paun koji je izgubio pigment u perju, ali su mu oči i dalje tamne. Samo mužjaci paunovi imaju raskošno perje, ali to što vidimo nije u stvari pravi rep, već su to dugački repni prekrivači. Koriste ih u sezoni parenja da bi privukli ženke. Što je perje veće i zdravije, to su veće šanse za parenje. Svako pero ima šaru nalik oku. Ove neverovatne svetlucave boje menjaju se zavisno od ugla gledanja, zahvaljujući posebnoj građi perja. Ženke, paunice, imaju dosta skromnije perje, najčešće zeleno, sivo ili brown i nemaju dugačke prekrivače kao mužjaci. Međutim, i mužjaci i ženke imaju prepoznatljivu krestu na vrhu glave koja izgleda kao kruna. Paunovi su svaštojedi, jedu semenke, voće, insekte, ali i male zmije i glodare. Iako su paunovi velike ptice sa izuzetno dugim repom, oni su zapravo vešti letači. Međutim, uglavnom lete samo da bi izbjegli opasnost ili, što je najčešće, da bi uveče stigli do visokih grana. Koza. Hajmo zajedno. Koza. Tako je. A kako se koza čuje? Hajde da poslušamo. Koza je radoznala, pametna i živahna životinja. Koze su prekrivene kratkom dlakom koja može biti raznih boja. Najčešće su bele, crne ili brown. Jedna od glavnih karakteristika jeste mala bradica i rogovi koji imaju i mužjaci i ženke. Rogovi su kod mužjaka i jarca malo veći i jači. Koze imaju uspravan rep i snažne spretne noge koje im omogućavaju da se penju po stenama i brdima. Mama koza se zove koza, tata koza je jarac, a beba koza se zove jare. Koza je korisna jer nam daje veoma zdravo kozje mlijeko i meso. Šta koza jede? Koze su poznate kao biljojedi koji vole da jedu gotovo sve što je zeleno. One su prave brstilice, što znači da više vole da grickaju lišće sa žbunja i drveća, koru sa drveća i razne korove nego samo travu. Zato ih često koriste za čišćenje zakorovljenih livada. Vole ih seno i ponekad im se daju žitarice da bi bile snažne i imale puno mlijeka. Gde koza živi? Koze su izuzetno prilagodljive i vole da žive u različitim okruženjima, od ravnica do planina. Najsrećnije su na otvorenom gde mogu da istražuju i da se penju. Na farmi žive u grupama i spavaju jednostavnim otkrivenim skloništima koja se zovu kozinjaci ili štale. Važno im je da im je suvo i toplo. Guska. Hajmo zajedno. Guska. Tako je. A kako se guska čuje? Hajde da poslušamo. Ovo je guska. Veća i duža rođaka patke. Guske su također vodene ptice, prikrivene gustim perjem, koje je najčešće čisto belo ili sivo. Imaju dugačak vrat i veliki kljun koji koriste za čupanje trave. Mama guska se zove guska, tata se zove gusan, a mala beba se zove gušče. Guske nam daju jaja i veoma su korisne jer upozoravaju farmere na opasnost. Šta guska jede? Guske su skoro pa isključivo biljojedi. Za razliku od pataka, one se uglavnom hrane travom i zeljastim biljkama. Njihov dugi vrat i snažan kljun omogućavaju im da pasu travu vrlo nisko uz zemlju. Farmeri ih hrane i zrnevljem kao što su kukuruz i pšenica. Vole da piju puno vode, ali hranu najčešće traže na kopnu. Gde guska živi? Guske žive na farmama, u prirodi, blizu bara ili jezera. Na farmi spavaju u živinarnicima, kao i patke, ali im je potrebno puno prostora u dvorištu gde mogu da pasu travu. Veoma su društvene i kreću se zajedno u velikim grupama, uvek blizu vode, gde se osjećaju sigurno. Konj. Hajmo zajedno. Konj. Tako je. A kako se konj čuje? Hajde da poslušamo. Ovo je konj.
jedna od najplemenitijih i najsnažnijih životinja na farmi. Konji su visoki, mišićavi, imaju 4 jake noge koje se završavaju kopitima. Kopita ih štite dok trče. Glavna karakteristika im je duga, gusta griva oko vrata i dug, bujan rep. Krzno im je glatko i može biti različitih boja. Crno, belo, smeđe. Mama konj se zove kobila. Tata konj se zove pastor, a beba konj se zove ždrebe. Konji su pametni, verni i nekada su vukli kola i pomagali farmerima u radu na njivi. Šta konj jede? Konji su biljojedi. Vole da grickaju svežu travu na pašnjaku. Međutim, zbog svoje veličine i energije, konji moraju da jedu jaču hranu. Oni obožavaju ovas ili zob, ječam i razno drugo zrnevlje. Puno žvaću seno, osušenu travu i ako su žedni mogu popiti ogromnu količinu vode. Gde konj živi? Konji provode mnogo vremena napolju na pašnjacima, ali potrebna im je posebna kuća. Ta kuća se zove štala. Štala je podeljena na manje delove, boksove, gde svaki konj ima svoj prostor za odmor i spavanje. Vole da budu u štalama kada je hladno ili kada ih farmeri pripremaju za jahanje. Morka i Titinka. Ćao mali drugari, da li znate ko je ovo? To je morka, a da li ste znali da ona vodi poreklo čak iz Afrike? Lako je prepoznatljivo po tamnom perju s belim tačkama, po čemu je i nazvana biserka. Zbog tog jedinstvenog izgleda, morka vizualno podsjeća na drevne srodnike ptica, a to su dinosaurusi. Njen očuvani divlji instinkt čini je budnim čuvarem dvorišta. Svojim glasnim oglašavanjem ona prva javlja i odmah obaveštava o svakom udezu. Pored toga, morka je izuzetno korisna jer aktivno jede insekte, bube i krpelje u okolini. Morkina jaja su malo manja, ali imaju izuzetno debelu i čvrstu ljusku koja produžava njihovu svežinu. A da li znate ko je ova dama? U pitanju je Titinka. Ona izgleda kao i naša obična kokoška, međutim u pitanju je patuljasta varijanta, znatno manja. Često ih nazivamo mini kokama ili patuljastim kokoškama. One su poznate po tome što dolaze u mnogobrojnim rasama i vrstama sa raskošnim i dekorativnim perjem što ih čini omiljenim ukrasnim pticama. Ove mini koke su izuzetno popularne i zbog svog mirnog temperamenta. Njihova najvažnija uloga je majčinstvo. Zbog snažnog i pouzdanog instinkta, titinke se često koriste kao dadilje za izleganje jaja drugih osjetljivijih ptica. Patka. Hajmo zajedno. Patka. A kako se patka čuje? Hajde da poslušamo. Ovo je patka, vodena ptica koju najčešće srećemo na farmama, barama ili jezerima. Patke su prekrivene perjem koje je često bele, brown ili sivo-zelene boje, a mužjaci patkovi mogu imati jarko obojene glave. Patke imaju kratak, širok kljun i noge sa kožicom između prstiju, koje im služe kao peraja kada plivaju. Mama patka se zove patka ili plovuša, tata patka se zove patak, a beba se zove pače. Patke su korisne jer nam daju jaja i meso. Šta patka jede? Patke su svaštojedi, što znači da jedu i biljke i male životinjice. Obožavaju da kljucaju travu i vodene biljke, ali su im omiljeni mali insekti, crvići, puževi i larve koje nađu u vodi ili blatu. Farmeri ih hrane zrnevljem i posebnom hranom za perad. Po ceo dan njuškaju i traže hranu. Gde patka živi? Patke su domaće životinje i najviše vole mesta gde ima vode, bare ili jezera. Na farmi farmeri obezbeđuju posebne nastambe ili kućice koje se zovu živinarnici, ali i pristup dvorištu i vodi za kupanje i plivanje. Često su u velikim grupama sa drugim patkama i guskama. Ćurka. Hajde da danas pričamo o jednoj životinji koja se zove ćurka. Hajdemo zajedno. Ćurka. Tako je. A kako se ćurka čuje? Hajde da poslušamo.
Ovo je ćurka, najveća ptica na farmi. Ćurke su mnogo veće od kokošaka i gusaka. Imaju dugo i snažno telo prekriveno perjem. Mužjak ćurke ćuran ima vrlo prepoznatljiv izgled. Vrat mu je goji crven, a kada je uzbuđen glava mu pocrveni i naduva crveni nabor koji mu visi preko kljuna. Mama ćurka se zove ćurka. Tata se zove ćuran, a beba ćurka se zove ćurić ili ćure. Ćurka je poznata po svom glasanju, koje zovemo ćurlikanje. Šta ćurka jede? Ćurke su svaštojedi, imaju sličnu ishranu kao kokoške, ali zbog svoje veličine jedu mnogo više. Vole da jedu zrnevlje, semenke, ali i sitne insekte, bobice i travu. Ćurke su veoma radoznale i stalno traže novu hranu po dvorištu. Gde ćurka živi? Ćurke su takođe domaće životinje i žive na farmama, u velikim otvorenim nastambama koje se zovu živinarnici ili ćurinjaci. Pošto su velike, treba im mnogo prostora da šetaju i trče, pa provode mnogo vremena napolju u ograđenom dvorištu. Krava. Danas ćemo pričati o jednoj velikoj mljackalici. U pitanju je krava. Hajmo zajedno. Krava. A kako se krava čuje? Tako je. Hajde da poslušamo. A znate li ko je krava? Krava je velika i važna domaća životinja koja živi širom sveta. Ona pripada porodici goveda i često je vidimo na farmama. Krave obično imaju velike rogove na glavi, dugačak rep sa čupavim vrhom i karakteristično crno-belo krzno. Mogu biti teže od 700 kg. Wow! Krave su mirne, ali veoma jake životinje, a ono što ih čini posebnim je njihova velika vrednost za ljude. One nam daju mlijeko od kojeg pravimo sir, jogurt i puter. Male krave nazivamo telatima, to su bebe krave, a mužjake bikovima. Krave su i preživari, a to znači da imaju poseban sistem za varenje. Šta krava jede? Krave su biljojedi, jedu isključivo biljke. Njihova omiljena hrana je trava, posebno sveža sa pašnjaka. Zimi im ljudi daju seno, suvu travu i silažu, fermentiranu hranu, kao i žitarice. Ali najzanimljivije je kako krave jedu. Znate li to? One imaju čak 4 želuca i spadaju u preživare. A šta to znači? Pa to znači da hranu najpre samo malo sažvaću i progutaju, a zatim je ponovo vraćaju u usta da je temeljno prožvaću. Zato krave stalno nešto preživaju, odnosno žvakaću gumu. Ovako varenje im omogućava da izvuku maksimum hranljivih materija iz tvrde trave. Gde krava živi? Krave se najčešće sreću na farmama i pašnjacima širom sela. Idealno mesto za njih je veliko zeleno polje, jer tamo mogu slobodno da pasu. One žive u grupama, odnosno stadima, jer se tako osjećaju sigurnije. Krave ne vole da budu same. Na farmama one spavaju u velikim štalama zvanim kravarnici, koji ih štite od hladnoće, kiše i snega. Krave su veoma prilagodljive i mogu živjeti u toplim i u hladnim krajevima. U tim štalama provode vreme kada ne pasu. Iako su pripitomljene, uživaju u boravku na otvorenom i sunčanju. Ovca. Hajde da pričamo o jednoj životinji koja se zove ovca. Hajdemo zajedno. Ovca. Tako je. A kako se ovca čuje? Hajde da poslušamo. Ovca je jedna slatka, mekana životinja koju sigurno znate. Ona je prekrivena gustom, mekanom vunom koja raste po celom telu. Njena vuna je kao najtopliji džemper na svetu. Ovce imaju 4 tanke noge sa papcima. One vole da žive u velikim grupama koje zovemo stado. Mama ovca se prosto zove ovca. Tata ovca se zove ovan. Ovan je obično najveći i najsnažniji, često ima one velike uvijene rogove. Beba ovca se zove jagnje. Ovca nam je korisna jer nam daje vunu za odeću i meso. Šta ovca jede?
Ovca je biljojed, što znači da jede samo biljke. Njena omiljena hrana je sveža trava i razne zeljaste biljke koje nađe na livadi. Kada dođe zima ili kada nema sveže trave, farmeri im daju seno, posušenu travu i ponešto žitarica. Naravno, piju puno vode tokom celog dana. Gde ovca živi? Ovce najviše vole da žive napolju, na otvorenom. Vole zelene pašnjake i blaga brda gde mogu da se kreću. Na farmi, kad je loše vreme, farmeri ih sklanjaju u posebne kućice zvane torovi ili obori. Tamo su zaštićene i sve im je toplo i udobno. To bi bilo sve o životinjama sa farme. Ako ste spremni za novu avanturu, uskoro krećemo da se upoznajemo sa kućnim ljubimcima.